بله بینران یعنی دی سیاست دا چه تشتگ مستحیلینه سرکومار ترکیه بخوشی لدور پیوندینه دیگر سوریه او دوباره کریه. البته البیراوه پشتی سال 2012 سیزدان پیوندین ترکیه دیگر سوریه گله که خرابون. حتی اف رژیم های سوریه جارگی ترکیه و که رژیم که تروریستا تا پسرکت تا پناسه کردن و دگود پیوسته نمینه. و ترکیه جاری کاریا تایبتی دژبریا چکدار یا سوریه گله به باندور کریه. گله دورین سوریه کنترل کردن. لگون دواره حلب لازقیه بگمان وره حسکی و پرارقه هبونه ترکیه هیا. اف پیوندیه گلو سرچه بنمانه. دکتور اکرم اونن اکادمیسیان و شروع سیاسیه لمسکو وجارت گل مهنه که نزیک بویه. ولی دکتور دماتا باش به. ایدی روش بوی اوایه یعنی دنابا سیاست داد به هیچ تگ مستحیل نبه. لأوا کجه سر سرمانه حیبتیه اوه کدنابا پارتیین سرکیین ترکیه هم پارتیا جبهه کنها پارتیایی که مال گرد نفوسه هم سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان هفرکیوانه گلوی کی جان زیتر بشار الاسد سلوک سوریه ببینن تو به پیشاده چاد بینین دکتور گلک سپاس راستی نوع جنابیتش گفت که پرساک اوی بشار اسد و اردوغان هفته ببینن یا ترکیه و سوریه لحظ بکن تا پشتلان جکن دهال گفت و باور دکم لگل تاج بری چند ساله حسابات رپورتاج که و چایش بحث کنیم یعنی درنگ آنزو اوی روزه که الهفزونه یعنی بانا او تشتی پیش خدای گرایی اسد دیگو حتی ترکی سوری در نکرد امرونان بسال اردوغان دیگو حتی که بسال از تلفن به امپیرونان است که یکی دیکتاتور یکی ایو جنابیت زانه تشتا نقطه نها لأصلا دما جبینا آک شانگای چه بولیو داری اشکره بوده ترکیه و سوریه ایدی نزدیکی هم بلو امریکا بیش حتی نزدیکایی که ایدی ممکنه وقت بیاد مکن ایدی به هر رون اردوغان و اسد و لحظ کردک شاو بلکه لحظ کردک زوزو نکن یعنی لیوه ایدی تکلیه واندن جبو چه زیاد بیش جنابیت زانه بله بشار اسد دگوت وقت نهار جنابیتش دگو حتی ترکیه سوری در نکرد امپیر رونان و بتو آوایی امریکا به ترکی رونان لی بشار اسد لی بیانا خوی داوید اشکره نابیش گره ترکی سوری در کرده دبی لازم ترکی سروریا سوری ناس بکه و حدود سوری هی وقت یک پاره قبول بکه اردوغان نهایت تشتیه پر دمك پر كرد بيان دا وام سروريا سوري قبول لكن وامنيتي تاعها خاصه للباريزم يعني اول مره در رانك يدي او نقطه اللي صار الخلاف هبو كيفوتن ام اطواي هرمان بهرمان هر دو الجاج بله دكتور لي راوش بفي اوای گلك آلوزه دكتور تو زاني جي اپوزيسيون سوري هي اپوزيسيون سوريا چکدار هي بده هزاران چکدار هنه ترکیه بگم سرپرشکاند که ادلبه هنه لعفرینه سرکانیه گریسپی گلک جهندن هنه يعني قالوا ما أبي يبصنا هي يعني بفي أواي هرتش تيزار بصفر به جبوكو بيوندين دي قال بشار الأسد صايب بن يعني خلاف قالك سر قالك تشتان هنا ابسولوت از بفكرة ترانك سوريا قالك تبلها وقال لك آلية هيزن دربل سوريا دني وهذه برجوان ديوان جداية أو راسياك لجناب تزانه للسوري يعني هيزن أساسي إيك باندور روان هي أمريكا امریکا یا روسیا و قوت هرمیز ایران و ترکیه یعنی اگر روسیا و ایران و ترکیه لحاظ بکه قناعت نمیده اوه اجهزه چکدار ایک بحث که راست به هزاران چکدار لیتو زانه دما هزه نزل لحاظ بکن قوت لحاظ بکن لحاظ هات نکشید به ایدی هرکس درج او دسته بری بردابون هبو برددل يعني از باودكم تركيا اوه پر راحت درج نبز ارشد به جبهه النصره وابدو حتى اوز درج اوردي آزاد سوري برده يعني اوز وقت بدا عالي لحمان للفت برسك تشتا قوت جريجاوي او يعني روسيا وايران لسر تكليه تركي وسوري بلكي نوع تبني زيد يعني اندز روسيا بخوازه تكليه سوري وتركي دبن باندوراوي يعني وقت او دخوازه بده و ایران جی دخوازه تکلیه ترکیه و سوریه دبن باندورا به وقت او دخوازه او هنا کی حتی هم مشکلات کرد کواتا دبی سرو بندی دا دکتور برانج بیرنه که امریکا هیا امریکا حتی نهاج دبیجه نابه پیوندی دگل رژیم نها یا سوریه و بعقلیت و نها آسای ببن کواتا گلو بو روسیه کنها طول مسکو جی
بفي أوي إصرار أنقرة وشامي نزيك هفدو بك وهالو است أمريكا شبه روشابا شبه طبعا حتى من الراس يعني يكثر سكري بس بوش انه هاور روسيا وقت جرينجي الدنيا تركي تزباقي جناب تزعمه بشتي شارع غزه انه هاجي تر عسكريه يعني ام بيجن شقاز امريكا دخوازنا حضراسي نديار اللي قناعات من اسرائيل دخواز الشر فرهبك دخواز بلبنان جي شربك ودخواز دستر لبنان قناعات من سوري جي تخناف شر يعني بلكي ما ترسياك روسيا هيك جي قوي وبلكي حتى درجات تركي جي ما ترسياك مازنك او ترسل مثلا كشر العالمي مازال وبقي يصير حدودي يجي جبوي يعني بقي ناف يجي جبوي يجي تركي بقى حياه درجات يعني بويك كقارب الجال سوري الهربك كقارب البقاوي كي ناحيه الشريك الهرمي هي تحسين صار بعضور صار سوري وتركي وسياسه روسيا المنطقيه انا عاد مليك جاي قوي وبرصا امريكا جناب تنزع خلاص امريكا هذا كفرت المنطقيه لقناعتك نور درا هاجر روسيا وايران وتركيا الهربكه قناعتك نور يعني ازنابج امريكا وين وقتك كل درك هالجي ليه امريكا هي تشكي كارب بالسوري بك تنية يعني نوها مشكله بروبلم شيء تركيا وروسيا الهرناك سوري وتركيا بله كواتا دبي سروباندي دا برسا جوهري جبو بيناري ما أفا دكتور هلبتا برسا كردان هي يعني بيقا بيجي سرنج سرهن ده جلو اف آسايبونا بيونديان سر حسابا كيه سر حسابا اوبوزيسيونا سوريا سر حسابا پنابرين سوريا لتركيا يانجي لسر حسابا كردانه اردوغان ايروجي گود كو يپگي پيدي و دولتك كردي دروز بين كو بتو اوي او ناهلن اف دروز با كواتا برسا كردان باكرو روش حالاتا سوريا روش آباد في سروباندي دا برف كي بچيد جهويل كي ويا بله راست تجمع برسا كرد هری گری اللي قناعتنا من برا بريجي بچن جرا بهر فكرت بحث كربو فكرة بناعتي قرتن يعني كرد دروجان كردان جكستن واز دشي كده باورم كاردوغان او بيترج جراسي مثل بروباغندا ديك بيتشتا تشتي ديك بيد خواز يعني وقت حقبونا خود الخورتي باي امزبو كدولة كردية كتشيفة امزل اردوغان جي بانديميو ده زانك لسوريا لباشور روجانفايا كردستان تو دولة كردية كنها كار بتشد زحمت ونا امريكا خود ده شو امريكا تو سياسة كوي كجبو كردي سوري تني سياسة كوي سياسة اشكال ود بي ام هاتري شرط داعش بكن وتكليم تياديج سر اساسية دي تو تكليم سياسي يا تو سوزي مدان بيادي ياجي ام بالحسنة تني جبو بيد از حسبينم يعني او تشتي بني از فكري مجي از نهات تكرار بكن يعني او سياسة روسيا در حقيقة كردي سوري ناتي وهرتن روسيا حياة نهاجي باندي از نهال موسكو مجي وجنابه تواجه بله دكتور كواتا في سروباندي دا هر تشتك ممكنه دي سياسات دا بتابتها بسياساتها اف غاردن جيوبوليتيك كل دفر هنا بونمونه تركيا برجواندين خال سوريا دي باريزا روسيا جي دي باريزا ايران جي دي باريزا كواتا دي في سروباندي دا تقول محور كدي هي او جي محور امريكا روشابايا تنابني قالوا امريكا جي دبا كو بيوندين خوا وكتا قوتين سياسي جنين قال بيادت قال او دي فاكتوال ويره هي بغورا بو بيوندي كي استراتيجيكي كور ايدي ازمونه ويره جرانتي بك ابسولوت از بترانه السياسات تتزك مطلق ثنائي وحتى يعني هالشغل از وقت شخص ده حسين بالسياسة روجاوية ده امريكا واوروبيا ده استراتيجية عند تو دولة كردي ان حتى استراتيجية بو كردات تنيجي لا معناه كبس لا سياساتني بحرتن هو جنابه تبو برجواندي ته ولي لنبت برسك ده ام قبول بكن ك شخص طاقة أوروبيا وأمريكا هي المنطقة دلوقتي كودي كاربي تشكني أو بقاري قرعت إني جبوا يعني برصاء هي أو أساس ك يعني أمريكا بلكي تو طاقة كبيرة ورا كارب دلوقتي كودي بقاري المنطقة أنا بعرف كارب خطيخ وقت بيس خل كده حلاف كتسك ورا بكجبوا تشتانوا أزبين تشتانوا أزبين بقاندي دمج يزيد كارب ثاني يجي موري كتبوا يعني اوي اخر روسيا وتركيا وايران اوي الحزبكن وكردستو يعني روجافاي كردستان اللي حاضريه وكذا بانا شهر اوجد بين امثال سوا سوري الخادم ما فكي بسينن يعني حاجه كلمه دولت كردي اوا بكن وقت بي چیز ما خواز لي امثال تشتي واقعي دي ام بتايزن واقعيت دي قناعتين بده كردي روجافا شكستن وجبه كستن اوانجي دي تشتا از بقادش شوبين ده باش روجا سوريا ده هاجر روسيا يعني جرانيا والسوريا هذا بسر حكم شامل بسر حكم مركزي هذا او سياسه روسيا بري نهار بله دكتور
لازم هندك ماس كردار بيستندن ستاتيوس كردار هذا او ستاتيو شعب او دي بالنسبه لدي وجداني روسيا وسوريا يعني قناعات ان الكرد سوري شكستن كرد بخالي كاتشكي بكن ازور فكره ولی دکتور اشخوا پیشات آمده پر لزوبز و شکنرد هالبته پیش بینیا پیش روجا ویولاتیا سوریه گله که زحمت و توزانی بر حال دکتور اکرمونن اکادمیسیان و چاودری سیاسی کرد نهال مسکو گل مبو پیشر بر دام لسوید مراوج شبان یلی سپاس دکتور